الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حادثته ترين ميدو ألغن من بلالاني ما النبي صلى الله عليه وسلم مكة مدينة هجرة كربوما فهوغا دين هنغاديا إمّe bodu egen wa en hadisa ekama kiyei muslimunna ghairu muslimunna ahulu kitabin adi munafiqun himene mi emmenna kurimati wegen dia warab bodu imtihan ekkamuga wegen dia kamen ei adi ekamuge sababun ebbayeku fitunaga jehi halaku wegen dia kame ade ei Allah subhanahu wa ta'ala ge amur fula qibla badhalkurevvun qibla gotuga alukon kuramunga qibla badhalkurevvuno Haadhisaa en alugunume medu balalani e zamana belikamuga weenames adi mi zamana belikamuga weenames e Haadhisaa ge muhimmukan algon menna engigen daane e Haadhisaa hinga diya gota me algon me visna fikur kolla afkamuga waninam ade emme furatama Allah subhanahu wa ta'ala muslimunna namadu fardu fas namadu fardu kurawwa fardu fas namadu kura iruga kurimatilane qibla eggotuga Allah subhanahu wa ta'ala kanda elubbe vitanaki algon men miyadu e qibla eka kurimatila Kaaba ennu namaves Palestinu ge bimugawa Masjidul Aqsa nuwata Baitul Maqdis e tan ei qibla ekkamuga Allah subhanahu wa ta'ala kanda elubbevi ehem wegen nabiya sallallahu alaihi wasallam emme fortama makkaga ekalege faanu kurimatila mun ai Masjidul Aqsa ya namaves ekalege faanuge hippuluga erues warabboda lobive kauba ei qibla kamuga uma ehem wegen nabiya sallallahu alaihi wasallam makkaga namadu kurawwa kamuga waninama nuwata alukan kurawwa kamuga waninama ekalege faanu qibla ek gotuga nangawani masjidul haram luma fahuga den qibla ek gotuga masjidul aqsa anna gotan ekalege faanu namadu kurawwa kamuga warid wegen aswani e gotan ekalege faanu amal kurevvum makkaga e zamanu ge kalege faanu hunna viruge gotan ekalege faanu amal kurevvumuge sababun de miski koluwes wadegen ebade qibla mi ekalege faanu namadu kurawwa dimaluwe gotuga namavis kirtma nabiya sallallahu alaihi wasallam makka du kurawwa madinaya hijra kurevvuma fahuga den ekalege faana ekama udhuru erivi e sababaki madinaya ki algon men balafkamuga waninama makka evure Palestinu ge bimanuwata Masjidul Aqsa e bimegga wa bima ma kari sarahadde gawatanen ehem wegen e demeduga makka netima ekalege faanu udhuru erivi namois ekalege faanu abadues uda ekalege faanu ballaw mun gendevi kamuga waridwegen aswani Allah subhanahu wa ta'ala hadratun ede haluga qibla badhalkurevvun ekalege faanu ede haluga uda ballawa tafatu ekiyeki dima dimalan ekalege faanu nazar hingawa kamuga waridwegen aswani Allah subhanahu wa ta'ala kirt Qur'anu ge ekam wani bayan kurawwa egoton Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawwa fani qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha
hama kashawarun timan ilahu subhanahu wa taala dekadon odigen wime kalege faanu uda dimala ballawa moonu fulu ekidima dimala amromun gendawata hama kashawarun timan ilahu subhanahu wa taala kalege faanu ruhi wada gannawa fada qibla yaka e badal kurawwa hushime den yafaq Allah subhanahu wa taala wahi kurabani fawalli wajhaka shatra al masjid al haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra kalege faanu ge moonu fulu kurimati kurawwa she masjid al haram adi komme tanako wikamuga weenama wes e dimala kurimati lagen kalege faanu alukun kurawwum genda she migota ma nabiy sallallahu alaihi wasallam inge wigendiye nabiy sallallahu alaihi wasallam qibla ekkamuga masjidul haram woman ekalege faanu hituga e lobi fulo es sababaki ege terega wara gina kantattan e bahuri ege teren ekkamaki ei masjidul haram ei hama ibrahim alayhi salam ekalege faanu ge bafakalu ibrahim alayhi salam bina kurevvevi miski kolgo efa adi emme furatama bimmati ge bina kurawunu miskitaki masjidul haram kamugawu adiwes mige iturun mistakun hajjuge alukan ada kurumattaka etanaka jamaawa tanakiwes masjidul haram ehemwima mi huriha saboka hure nabiy sallallahu alaihi wasallam ekalege faanu beenum fuluwe lebbevi e qibla ya badal kurawuma hama Allah subhanahu wa taala ekalege faanu ge e beenum fulu ila subhanahu wa taala egotan ekalege faana amuru kurevvevi egotun riwayegen asfani gina ilmerin ittifaqwa tarikh meduga kon tarikh to sida ekan hingi e ameduga wani ilmerin meduga kommeswarakan khilafu fedifa qibla badal kurawuni kon tarikh gato migotun gina ilmerin buray wada gannawani ei hijran devana haruga shauba mahuga kama hijran devana haruge shauba mahuga Allah subhanahu wa taala e kan egota fardu kurevvi kamuga muslimunge qibla ehen qibla ek badal kurevvu adi Allah subhanahu wa taala kurin algon mi tilawat kuri ayen ila subhanahu wa taala bawale bi qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatra al masjid al haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra migotan Allah subhanahu wa taala amur kurevvu ma ekiga nabiy sallallahu alaihi wasallam ekalege faanu namaz kurawwum kurin gendevi baitul maqdis masjidul haram man ekalege faanuge qibla badal wegendiya muslimunge qibla ekko badal wegendiya mikam bayan kurawwa imam muslim adi bukhari riwa kurawwa fa hadith evve al bara bin azib radiyallahu anhu ekalege faanuge ari hon riwa gen aswani Allah subhanahu wa taala ge amur fula qibla badal kurewunu hinduga ekan hinga diyagoy rasul sallallahu alaihi wasallam madina en hijra kuruma fahuga furatama hamas duwahu ekalege faanu qibla egotuga beenun kurawwa fani baitul maqdis namaves khilaf fani kommeswarakan ei hamas to nuwata mi hamas to e muddatuge terega qibla egotuga beenun kurevvevi baitul maqdis namaves hamas nuwata hammas duha fahuga muslimunge qibla egotuga Allah subhanahu wa taala ge gekolu ade kauba levvigendiye timan bekalun rasul sallallahu alaihi wasallam ya ekiga timan bekalun asur namadu emme fortama kurevvevi e qibla ekurimatila avinna evi algonu men miyadu mikuri fadan nabiy sallallahu alaihi wasallam emme fortama kurevvevi namadaki asur namadu e qibla ekurimati kurabba den efahuga nabiy sallallahu alaihi wasallam ga arihuga namadu kurevvevi bekalunge teren bekalaku nukume miistakunna qibla badal kurawunukan iwlan kurawi mikan iwlan kurawma ekiga mikama meduga emme boda ajabu ya haram vegendiya bayki eru e zamanuga madina ga diriwula mundiya yahudi ebami hunna mikam vegendiyai waran bodu kamakan adi emihun ekama wagutun
inkar kuri adi mikamuge sababun emihunge emihun mikamuge sababun waragina fitunata aslu hagigatuga yahudin mikamuge sababun emme bona madinaga fitunata ufed debbaike adi hamaya kiga mikam vegen diyai mu'minun navves kurimati vegen diya warabbodu imtihan ekkamuga Allah subhanahu wa ta'ala mi imtihanun hamai kani fas korevve vibaiki nuwata mi imtihanu Allah subhanahu wa ta'ala hamai kani salame korevve vibaiki mu'minu migotun yahudin balakamuga waninama emihunnaki abadues emihunge adawatterika muslimun nameduga faalu kofawabai egotun emihun emme bodan hasada veriwa kantattoge tereen himene ek kamek gotuga nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kurawwa fa imam ahmad riwa kurawwa fa hadise sheikh albani rahimahullah sahih kurawwa fa hadis bas pula me hadis bas pula ki hama kashawarun yahudin emme bodan hasada veriwa dekantoge tereen ek kamek gotuga bayan ko foni muslimunna khasa wegen wa duwahik gotuga hukuru duwaslevvu muslimunna alukan kurun khasa wegen wa duwahik gotuga hukuru duwaslevvun adi hama eya ekiga muslimunge qibla ek gotuga Allah subhanahu wa ta'ala ge gekolu kaaba levvigen diu e kan ei emihun emme boda muslimun namedu hasada veriwa kantattahuge tere kantattahu gotuga wakamuga mi hadis basuluga bayan kurabwa fani alugurmenna hama alugonda adi hama tiya emme ha lobeti akhun debas nuwane kamen ei yahudinnaki abadues huriha hevevves huriha labai manfaeves e dini gotun belikamuga weenames adi duniyawe gotun belikamuga weenames huriha hewaka labai manfaen emihun abadues edeni emihun nallibuma hama migotun emihun emme furatama nabiya sallallahu alaihi wasallam rasul kamagen fonubun wahaka khabar libuma ekiga madina ga eru tibi eru islam ennuwe madina ga eru tibi arabinge mihunna emihun bonamun diyakamuga wani timan namen e nabiyaya hijra kurima tabawan al timan namen e nabiyaya tabawe nabiya sallallahu alaihi wasallam rasul kamagen fonubumuge kurim ves mimihun bonamun awahaka me timan men nabiyyak fonubwane emme fawge nabiyya fonubwane nabiyya fonubima timan namen e nabiyya tabawe kademenge macca nasru hodaname namaves nabiyya sallallahu alaihi wasallam rasul kamagen fonubunima emihunge kanta vegen diyei mulin ehen idikola wagutun adawetterikam faala kuri hijra kurimas nabiyya sallallahu alaihi wasallam ke bam hun taba ennui ege tereng haggu gotuge iman vegen tibi mihun fiyawa kommekas nabiya sallallahu alaihi wasallam rasul kamagen fonubunu inuga rasul bekalaku mi wadagen navi emihun nisbawwa ibrahim alaihi salam ge darikalu ishaq ge faanuge darifas kolaku nennu namais ismail ge faanuge darifas kolu rasulak mi wadagati ehem begen emihun ge bodubebe ge darifas kolu rasulak wadagati ti emihun ekama hasada verive ekale ge faana nukiya mantervi hama miya ekiga Qibla badhalkurevvun ves emihun tafatu eki fitunata fatura mundiya egotun emihun bunamundiya wahaka tahu terege himene ekkamen ei emihun bunamundiya nabiya sallallahu alaihi wasallam ekalege faanuge qibla kolu ekalege faanuge bappa fuluge raha badal koffiya adi hama eya ekiga ekalege faanu efadan amal kurevvumuge beenumaki quraishunge ruhun hodume ekalege faanu e millatuga maanaki kuriga ekalege faanu hunnavi gotuga baitul maqdis kurimati lavwagen ekalege faanu namadu kurawwamun gendiya kamuga waninama timannamen ekalege faana tabawimu adiwes mifada tafatu eki wahakatan emihun dakkamundiya egotun adi emihun bunamundiya e wahaka eki ei nabiya sallallahu alaihi wasallam eki haggu gotuga hore nabiyye kamuga waninama ekalege faanu nabi bekalunge qiblaka khilaf wada nugennevi he manaki nabiya sallallahu alaihi wasallam ge kurim wada gennevi nabi bekalun kurimati levvevi qibla ekkamuga wegen goswani qibla ekkamuga bellevi baitul maqdis ekalege faanu e amur fulaka ekalege faanu khilaf nuwi he ekalege faanu e amur fula khilafu dalil koddeni ei
ekalege faana ki nabiyyen nun kamuge mi yahudin maagandu gotegga emihun madina terega emihun dakkamun dia wahakata ki emihun faturamun dia fitunaga wahakata ki mi wahakata huga eta bayaku jehi halaku wegen dia ehem wegen Allah subhanahu wa taala emihunge wahakataka raddu devwa baqara suratuge ila subhanahu wa taala wahi kurabwa fani wa innal ladina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim hama kashawarun fotuge ahuluwerin mane ki ahulu kitabin yahudinna nasarain ebami hunnan hama kashawarun egigen dana ei haggu gotuga Allah subhanahu wa taala ge hadratun kamekkan e qibla badal kurumuge kantak baitul maqdis dukalla kaaba kurimatila nabiy sallallahu alaihi wasallam namaz kuruman amru kurumaki ei emihunna kandeligen hama yagin kama ekkun emihunnan egene ei Allah subhanahu wa taala ge hadratun haggu go ekkan ekivegen ei sababaki emihunge fafuttahuga emihunge foittahuga taurata injiluga mikam wani bayan vefa nabiy sallallahu alaihi wasallam ge ki kom bekalekkan ekalege faana ki kon nabiyeka mi wahakatan emihunna wani kurige nabiy bekalunge fafuttakun wata kurige nabiy bekalun wani mikamuge khabaru emihunna devwa ehem vegen emihunna enge e qibla badal kurevvun ei aslu haqiqatuga hagga eggotan hinga dia kamekkan namaves abadues yahudinge beenumeki fitna fasad ufadda mi muslimun nameduga faaluko fa adawa atterikan boduko muslimun baabawe muslimun halaku wegen diun ehem wegen emihum mifada fitnata faalu kuri adwes Allah subhanahu wa taala emihunna raddu devwa wahi kurabwa fani wala in ataita alladhina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak kalege faanu huriha hekkakagen wadagen kamuga wiinames fotuga hulwerin emihum kalege faanuge qibla ek tabanu wane mane ki emihum hasada verikama emihunge hitugawi kufuru ge sababun emihun kalege faanu komme ayatakagen wadagen kamuga wiinames komme hekkakagen kalege faanu wadagen kamuga wiinames emihun kalege faanuge qibla ek kurimati nulawwane Allah subhanahu wa taala kirt qur'anu ganga wafane wama anta bitabi'in qiblatahum ad kalege faanu es ebamihunge qibla ya kurimati nulawwasha wama ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd envima mi yahudin nan Allah subhanahu wa taala emihun e dekki wahakatahuge emihun ufeddi fitnataka raddu devwa ila subhanahu wa taala kirt qur'anu ga bawala wa faayatan emihun waragina fitnatan ufeddi den mige sabu yahudi maganu gotegga mi ufeddi fitna ek vegen gossum yoni kongame ei nabiy sallallahu alaihi wasallam ekalege faanu haggu magu hurinama ekalege faanu ehen nabi bekalunge qibla dunu kollevvi he adi ekalege faanu e qibla du kollima igigen dani ekalege faanu ki haggu nabiyyen nun kamuge mi fituna ga den jehunu mihunge terege himene ebbaye ki ei makka ge mushrikun emihun bunamun diya kamuge wani emihun den hitan eri emihunge hituga mi fituna ge sabun emihunge hitugo fedunu waswasaki emihun qabul kuri nabiy sallallahu alaihi wasallam ekalege faanu ge qibla kolu badal kurevviye kaubaya ehem vejje kamuga waninama duwas kole fahun nabiy sallallahu alaihi wasallam emburi kurige ekalege faanu e timannamenge diinan ekalege faanu emburi rujuwa wegen annane kaman emihun qabul kuri nabiy sallallahu alaihi wasallam ki duha ko shirku kurevvi bekalenu ekalege faanu nabi kamuge kurimves adi ege fam wese ekalege faanu duha ko shirku kurevvi bekalenu namais mushrikun emihun qabul kuramun die nabiy sallallahu alaihi wasallam qibla badal kurevvi gota timannamege diinan ekalege faanu waran awha rujuwa wegen annane kaman emihun qabul ko emihun egotuge emihun tibi adi ekalege faana medugo en hasada verikama adawat terikama adi kufuru emihunge terega ituru wegen dia kamekkamuga wenuwe ekam wegennuge den hama miya ekiga munafiqun madina ga tibu munafiqun emihun mi fituna ga jehi emihun dakkamun dia wahaka eki furatama qibla eki ei haggu gokkamuga waninama ekalege faano haggu ga dukollafiye devana qibla eki ei haggu gokkamuga wanama ekalege faanu kurin tabawegen uluni kurin ekalege faanu hunnavi batil gotegge matige mi aslu haqiqatuga e zamanuga madina terega fituna qibla badal kurunu kantaka gulige madina terega fituna ufedigen dia minwaru mi minwara eruga tibi bay mismi ho haggu batil ole hisaba mi hunge meduga fituna ufeddi
mushrikunna munafiqunna yahudin එහෙම වීම මේ ෆිතුනාග ජෙහි මිමිස් මිහුන් ඉතුරු මගුෆුර දිගෙන් දියේ එමිහුන්ගේ කුෆුරු ඉතුරු ෆාළුවගෙන් දියේ আদি එමිහුන්ගේ හසද වෙරිකම් වෙස් ඉතුරු වෙගෙන් දියේ Allah subhanahu wa ta'ala mi huriha wahakata ka raddu devwa yahudinge wahakata ka ves adi mushrikunge wahakata ka ves adi munafikunge wahakata ka ves raddu devwa Allah subhanahu wa ta'ala kirt qur'anu wahi kurabwa fani sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha ebamihum bunane kamuga ve sufaha gotuga ebamihum sifakofwani sufaha innaki ei seekumihun nuwata hama visnun ebamihum kibaga nuhunna mihun ei aslu hagi gotuga nuwata devliyan nuwa mihun efada mihunge gotuga mi mistakun Allah subhanahu wa ta'ala kirt qur'anu ge sifa kurabwa fani adi kadege faanu vidalu washe qul lillahi al-mashriq wal maghrib adi mashriqa maghrib wes milku wegam wani Allah subhanahu wa ta'ala she yahdi man yasha ila siratin mustaqim Allah subhanahu wa ta'ala iradu kurevvi mihaku tedu magan ila subhanahu wa ta'ala magudakkawe mitanu gaslu hagigatu mi ayatuga bayan ko fewani Allah subhanahu wa ta'ala mashriqa maghrib wes milku wegam wani Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala iradu kurevvi kamgo wani nama mashriqan nuwata maghrib wes ila subhanahu wa ta'ala qibla badal kurevvi he nama is Allah subhanahu wa ta'ala kauba ya dimala qibla badal kurevvi hemwima ila subhanahu wa ta'ala egotan e minbar kurevvi minbar kurumeki aslu hagigatuga ege sababun bodu imtihane kurimati wegen dia kamen adi ege sababun munafiqun wes faaluwegen dia kamen adi muslimunge terege tibi munafiqunge bayki kobakam wes ekamuge sababun egegen dia kamen adi muslimun hatar wona bayk gotuga wani muslimun adi mu'minun amal kuri gotaki nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga amur fule adi Allah subhanahu wa ta'ala ga amur fulen asi kamuge wani nama ebe fulunge amal fulek kamuge wani sami'na wa ata'na timam men kiyaman teri wejjeime egotan ehem wegen qibla badal kurun hadisa behe gotum warid wegen aswe ekkala qibla badal kurun wahaka iulan kurum wadagen sahabi wadagen waniko ebbayaku tibi namadu kurabwanshe ebe kalun tibbevi asuru namadu ga wagutuge namadu kurabwanshe nuwata ebe kalun e kurabwamun gendiya namade kurabwanshe ebe kalun tibbevi ebe kalun ehen tibba mi adui weni qibla badal kurun wahaka ehem wegen furatama deraku ek koffa denwe derakuan ebe kalu kurevvevi kauba ek kurimati labban kamuga warid wegen aswe envima mi mu'minunge gotaki Allah subhanahu wa ta'ala ga amur fulen asi kamuga wani nama wagutun eila subhanahu wa ta'ala kiyamanteru den mige hikmattaka balala kamuga wani nama qibla badal kuronuge hikmattaka bala kamuga wani nama ege emme bodu hikmataki ei Allah subhanahu wa ta'ala kurin algon mi bayan kuri fadan Allah subhanahu wa ta'ala imtihanu kurevvum mistakum Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabwa fani wama ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hadallah hama karawran Allah subhanahu wa ta'ala e kalege faanu kurin hunnevi qibla ehen qibla ekkamuga hama karawran Allah subhanahu wa ta'ala badal kurevvevi ei engumattakaye komba ekkan rasul sallallahu alayhi wa sallam ya tabaye wada gannawani ekam wegen gossawani Allah subhanahu wa ta'ala hidayat dekke mihum fiyawa dentibi mihunna warabbodu undagu kamekkam ga ehmwima emme furtama qibla badal kurunuge emme bodu hikmataki ei e zamanu ga tibbevi ma nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ga ashab bekalun imtihanu kurevvu adi ebekalun ge terein kom bekalun netto Allah subhanahu wa ta'ala adi rasul sallallahu alayhi wa sallam tabai wada gannawani ekan enge umattaka hama miya ekiga qibla badal kurumge hikmat terega himene ekamen e kurim bayan kuri fadan emme furatama Allah subhanahu wa ta'ala mi bimmatiga levvevi geyaki ei kauba kamuge begen diu adi hama ya ekiga etanaka muslimun hajjuga alukan ada kuruma jamawa tanaki wes kauba kamuge begen diu adi wes mige turum nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ummatan Allah subhanahu wa ta'ala devvi khassa ehen ummattaka nudibe khassa wegen wa fadlen ei mi ummatan Allah subhanahu wa ta'ala devvi ehen ummattakuge mihunge qibla ekkamuge wegen gossawani baitul maqdis namois Allah subhanahu wa ta'ala mi ummatad devvi khassa wegen wa fadlen nuwata makkama mativeri kamen ei mi ummatuge mihunge qibla eki ei kauba kamuge wegen diu adwes mige turun rasul sallallahu alaihi wasallam ya devvi ufaweri kamuge khabar ek gotugo bayin ilmerin bayan korwa ei e qibla badaluma ekiga ekamun egigen de
muslimunna kuriyan wettanuga makka fatah wegen daaneka adives mige iturun algonu men nan ekamuge sababun egigenda waram muhimmu ibraten ei yahudinna nasoran algonu men deke nuwata muslimun deke nuruhenekan algonu men emihunge millata tabawegen wi kamuge wi names mikan eng algonu men egigenda kamaki kurin muslimun tabawegen tibi emihum wes tabawegen tibi qiblaya nama wes e qiblaya muslimun tabawegen wi haluga wes emihum muslimunge millataka taba innuwe Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabwa fa walan tarda anka al yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum adi evren bodan Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabwan tiyaba mihum yahudinna nasara inge millata tabawi kamuga wi names emihum ule gotan ulunu kamuga wi names emihum amal kurafaden amal kuri kamuga wi names tiyaba mihum deke emihum nuruhene ehvi ma mikam wes mi algon menna ekamuge saaf hekke gotuga fennan wekkame yahudin buni furtama timanname e qibla ekat rasul sallallahu alaihi wasallam tabawi nam timanname tabawi nam rasul sallallahu alaihi wasallam hamas dos wanden adi nuwata ege kuri makka ge sekalege faano ai emihunge qibla tabaw namis emihun tabain nowe emi mami qibla badal kurevvi hadisa algon menna egi genda muhimmu filawale hama ya ki ge mizamana belikamuge wi namis waram muhimmu kamen algon menna eboyen enge e mizamana balakamuge wanina muslimunna medu fatura munda dogu wahakataka balakamuge waninama muslimunna medu liyafawa bay foiffatuga yahudinna nasara engemi hun liyafawa dogu wahakatan adi muslimunge zuwanunna kudakudinge meduga nuwata algon menge bodatiwa munganna jiltawge meduga fituna ofedduma haggumagun ekkiba kurman emi hun dakka ule wahakan ei muslimun alkon kura tanaki kaubaye nasarainge bay foittahuge liyafa hunna kamuga wani muslimunna ki ei saudi arabiyage makkage ebimuga hunna kalu fotteg gawle kalangiya kan alkon kurabayke nuwata kalu fotta kan alkon kurabayke migota mifada batil wahakata muslimunna behegotun emihu liyafawe mikan kaman aslu hagigatuga mi wahakata kawwa warabbodu raddemmi qibla badal kurevgen dia Haadhisaa ki Allah subhanahu wa taala egotan ekam minwar kurevumeki evve salega muslimun kawbay kan non alkon kurani ekan algon men egigen ebade muslimun kuriga qibla egotuga balamun ai baitul maqdis namas efahuga muslimunge qibla badal kurevini Allah subhanahu wa taala gamur fula ege ma kuren rasul sallallahu alaihi wasallam madina hijra kuraguma foges hamas tuwas wanden ekalege faano intizar kuramundi ekalege faano ummid kuramundi hamas nuwata hamas tuwas wande qibla badal weto muslimunge qibla ki ei kauba kamuga hamje heto ekalege faano die intizar kuramun namas e digu muddata diyarus Allah subhanahu wa taala ekan badal nukurabwa ege eta duwa hefahun hijra kurevita eta duwa hegge fahun ege hawarakan nuwata habwarakan maswas fahun Allah subhanahu wa taala qibla badal kurevvi ehmima evve salega muslimun alkon kuratanen non eki baitul maqdis ki es muslimun alkon kuratanen non adi kauba ki es muslimun alkon kuratanen non muslimun alkon kura farate ki Allah subhanahu wa taala hemwege kurin mi kurin algon dikur kuri ayatu gavis qul lillahi al-mashriq wal maghrib adi mashriqa maghrib wes milko wedegam bani Allah subhanahu wa taala she kaleg fanu idalwa she ehen angawa fo angom wes algon men egenge Allah subhanahu wa taala egotan e qibla badal kurevuma ki ei ekamun algon menna libigenda ibaratekkan ei mimi hum midakka wahakata kawwa warabbodu raddekkamu gamikam vegenda kan aslu hagigatuga muslimun alukon kuramunda tanaki kauba kamuga nuwata mi makka ge wa kalu fotteke emihun kiyafa e muslimun nisbekko dakka fa dogo wahakata kawwa raddekkamu algon menna igende qibla badal kurevunu Haadhisaa bes e kuri muslimun alukon kuramunga dima ewani ehen dimalaka badal kurefa eki evs namais muslimun efaratek kamu galgon men alkon kuramun afaran Allah subhanahu wa taala badalen we ila subhanahu wa taala ki hama erwes muslimun alkon kuramun ay Allah subhanahu wa taala miyadwes muslimun alkon kurum menani Allah subhanahu wa taala dua ki Allah subhanahu wa taala ge algon menna ila subhanahu wa taala alkon kurum mati ga de ila subhanahu wa taala ingevi haggu go mati ga abadwes demiti be baykamuga algon men levvun wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam والحمد لله رب العالمين